Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Mas Heni, Mas Iqbal, Mas Dava, Mas Reksa, Dik Jihun, dan Mas Bagus. Pakai apa Mas? Pakai macan. Ya, pakai singa nih guys. Terus Dik Jihun pakai apa? Kodok ngorek. Aduh, kodok ngorek terus. Kenapa sih suka kodok ngorek? Karena enteng. Kan enteng. Oh, enteng. Terus Ireng diwe. Mas Reksa pakai apa? Singo. Wah, singone guys, Mas Reksa guys. Wah, ini singane kembar nih guys. Ini yang pakai singa putih namanya siapa? Mas Dava. Mas Dava siapa? Mas Dava Putra. Oh, Mas Dava Putra. Putrane sapa? Putrane Mama. Kok didelok mamakmu lho? Didelok mama gak tau delok. Oh, gak tau delok. Iki Mas Dava pakai apa? Pakai apa iki? Wacan putih. Singa guys. Singo teh. Singa muteh. Mama tidi. Iki Mas Iqbal Iki Mas Slamet. pakai barungan apa ini? Kodok. Wah, kodok guys. Terus Mas Heni pakai Barengan hitam. barungan hitam. Dawe putrane sopo Mas? Mary. Yo putrane sopo? Bapak sopo? Slamet. Oh yo. Yo sekarang Mas Dava karo Mas Reksa. Yo tarung. Yo tanggul. Oh, ayo le. Iyo, iyo, iyo. Marem guys singone. Waduh. Layaki. Wow. Wow. Di apit kayak mau itu apit. Kamu di SD ta? Ngobrol. Sego pemutih dong. Wong ndek kae ireng ta loro Gus. Iyo. Apit. Lek tutik iki nyoto tenan Allah. Marem guys. Oh, gak tau baik. Yo wes yo Mas Reksa karo Mas Dava. Wah, kembar nih guys. Ini yang pakai juga kembar nih guys. Waduh. Yo sekarang yo Mas nganu saya Mas Bagus. Enak ada pakanane le. Sa. Enteng iki sing bar. Gak bolong, oh gak bolong. Oh gak bolong. Seleng lanjut setan dalam otot ketika sang kelakar oleh momongan.
kuku karepe dhewe. Barongane. Ndang metu tadi opo? Prabu Prabu Singobaro geger lawe panganon apik Prabu Singobaro Wirasena Joko Deling Sang Candra Geni Yo Mas Bagus. Aja ngono to. Jiun sakit to. Dek Jiun ya sekarang Dek Jiun Mas Iqbal karo Mas Hanif. Bapak kering Dewi. Dapat burung weh. Ada Mbak? Urung no. Du. Ayo yo. Ya. Ya. Yo. Ya. Du. Sopo ayo. Ayo, tiga piake le, ayo. Ya. Ya Dek Jiun. Oke, terima kasih untuk ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah. Mau? Itu kode